Shubor nakaslem jong nongsan hima. Kinong hikai ki bahap hapo kalama jong kakasi Jaintia Deposit Teachers Association. Hende kasngi kilalet banyak kendu yu uba DP Waalang, ubadai u Additional Chief Secretary, badai pet bat kami ya kat pule putih hapo kajela. Ban kerpat bat penpau, ya ki kam basak teng jong ki Deposit School ba per haka ba kini kinong hikai ki ya kendu. Ni sitom ha ban ya khi ban ya sai isu yang ni kita sateng và cái situation cái claim allow yang ni cái claim permit yang ni menginap kita cuma wilayah aktif lah di hadin ba là khăm long cái thấy là khăm tan đam ta là cái yang ni ki nong hika deficit hapo kelama jong kasi Jaintia Deposit School Teachers Association KJDSTA bat ke Karo Hills Deposit School Teachers and Employees Association nilai abu ya ka penyemen baru Education Minister Henry Maria bu ya penyemen swa mini gendu nakaliang election commission kalau benar no ya ka election segitu gi lightly untuk ya ka mau klang bat ka mau tenang di nakadao jong ka model code of conduct ni sitom mani kendo yau education minister bat mentak sini ka arfsan tarik jong benai Oktober ajar afway nilai kendo no yau additional chief secretary in charge education i san DP Waalang apa office jamba minta licensing ban price ban penpau i ya ki isu di berang sateng jong deficit school fair ni ya kren tang lai sau tri ki point ibadon kam balong immediate demand immediate issues jong ka deficit school teachers pat kawai ni kita kalong kajing penkeu ya ka DCRG gratuity kat hoduk menta mensem tayo menatayo gila pun ginong hika deficit bang ni dang yo hi hadin ngil asung thai nalon ni non pension tăng lai point san lak một lai lak stem bat kan ni ka mau lai lak stem ni la yo na du khasan khan du snem chwa ti men sem snem ni la ikren ji star DP Waalang bat education star ba sumha pen keu no yang ni syaka sipolang kumbala recommend daka 50 commission but kumbaya enjoy lem kiwai gi government servant ti nakal yang kesokal kalau justify kata punya dawami but haden mi keren ya kan ni sa DP Waalang kumu additional chief secretary ilaong yang iba nakal yang ke department jong i education ila ada clear ya kan ni ga DCRG van penkeu lem yang i ginong hika deficit but ya kan ni pada kebila ada clear ng department la approve la clear iong kasyong pada ha ka department yang planning bat ka finance di nakaliang jongi ginong hika deficit ni kwa ban ye kendu ya i madam Rebecca balong i chief secretary ba in tuklalem lo tani ban persang dana long bala hagini tayo lani hagini sngi banwan in bu apa men ya i nang ba in subha ban intervene lem bahkan ya kan ni nang ginong hika deficit in yo no mdai tang ita ya mau ni ding yo hasan kan ju snem chwa lai lak steng neng in yo lem ya ka maximum amount so lak as recommended by the 50 commission and also as enjoy by the government employees thì ngin suntenat ngin hab ai kulai isa DP Waalang wat education department yang i sokaru ban i ot ya ka ba sumba expedite lani pentrai kam no ya ginong ka deficit ya kan ni ka amount na lord ni mi pension ti kamat ke baar ni kren kalong the remaining pending areas of the revised pay scale nilai kren yo favorable và ni yo ar 100% thì menal snem ni yo ar 100% men snem ru ni yo ar 100% so far we have received 50% of the revised fee
scale of the areas. Ti keberangsa kalau sa 50% smart system. Ti ya kan ru nila ong isa di piwalang ikut par yi và nama la jan ke Christmas festival. Ni ikut par yi và insubha ban pelai no la kumnu swa ke Christmas. Knang beginong hikai kin yo van enjoy kin yo van le Christmas lem dak va yo ini di pending areas of the by speak di Badang Sa. Di nakaliang yung ila yang kijing termen ila asyar yang impersangkan bala kumju yarab yang bala kumnungnu before the Christmas festival 2021 impersang man pelai tada long bala or the 50%, if not then only 25% subject to the availability of fund from the government. Dia kata angin namanya untuk financial crunch, financial problems yang government dari iru impersang, if not all, then at least 25% before the Christmas festival, and ila asyar ini bang impersang kepala, dan namar video officer belong dynamic, belong hoi, la ong yes, no, community, wa ada kini yarab ini, kesokan, MDI bukan yarab ini, mungkin yo no ini irian bahasa within the Christmas festival. Jadi kepala pada kungi keren galong, para bon ni ginong hikai, para ginong hikai, lain no government teacher, para nadu deficit, di ad hoc, di SSA filayu di barbar ni yo asisten lai benar. Nilai keren ya kesukaan education minister begini kesem ulah ayungi ke asuransi bah yes mentagi deficit kamdon yang begini yo no regular and monthly fee. Nrai ngilau dia bah dak jing pentrai kam ya kan ka beam system beams b kemud budget kemud estimate kemud kemud allocation m kemud monitoring s kemud system dak pendan kam ya kan monitoring system ha kan kekuatan mata jong September kaslem kan betul kidan ru impat yo benar cost tinggi ong ya va in tuklalem intervene lem kan ni no nang ba ngin yo no man benar mar gini gi benar lai sau benar kumo ong minister kumo ong isa di piwalang ni yo sisa indai menta bada ngin yo di alai benar nak kalian yung ila ong yang ba nak kalian sukan ila ada sanction man benar indai kasyong pada gi dia si don gi district school education gi ba ai manu benar don pada katukan ni gi ba kimla ban ai man benar idang bud da katuk sistem gi barim lighthouse enforcement tingila or si ngila api ri ngila ong ye ngila request ye ba sing ba ban intervene kan ni ba la ong ba in cut gi meeting jong baro ki DSU jong khatwai tli district ni kaya khatwai tli gi DSU binlum gi meeting nang ba kanu bala kanlong uniform, not only one or two district, but all the 11 district of Meghalaya should be uniform, should be fair and square. Ndai kanlong hari boy dukung wei, hais dukung wei, hakaru dukung wei kamlong. Ikaru gila yo ngimpat yo kamlong. It should be uniform in the state. Wadai kataru lapular wa impersiang man khot no IGDSU nang ba guideline ke criteria jongga sokar kanlong one for all in the state of Meghalaya. Di batu khadu mi keren kalong ke pensiun. Relatif hingi ginong hika den mi sometimes injo pensiun. Langi mio ngi deficit te kemut ki ad hoc ki SSA le te ke bejar ba. Di nakaliang jongi nilai keren bakat nakaliang gani ke new pension scheme NPS kepada ginong hika iba join hadin yong arajan sifau. Iba dang tumai nakaliang sokan kelak proses kan ni. Ngirung layu kan ni bakal proses ikinong hikai ibadang tumai kat bayang pada ibarim diwan sungtai salai saw sam sinem kemudian kesoka kedangong silent di kat kum recommendation yang ka 50 commission kala ong ba ikinong hikai gibum yo pension di deficit ya hok Devon Island at least something is better than nothing di ngilaot si ba kum bagi college ila persang pan ai proposal badai ban ai lem kat bengi ai ge la kalong atau lai tu hajan mungin yo
jing mentoy hadin bangila asyong thai ti nakaliang yung iru iong impersangat bala banyarap lem yang i bimbu i proposal và namenta gini kinong hika gi bala khamrim ibumyo ya ka new pension scheme dan ni NPS impersang ban consider dan ni under constitution nang bangi ru inyo lem ban thet no yi sinkom ni kwai jing bam yi ki khun di sil ni dam dit jing sun penat ya ta ban ni community và mari day officer ba be dynamic officer umi ong ni ti và kan long kam misalnya agar jing yalam i bat kesokan klaya cari day gini pen mata